Ndabasuje nanone mwe mwese mudukurikira ku murongo wacu wa Professor Muhigi Entertainment. Aha turi mu karere ka Bugesera. Akarere ka Bugesera niho hantu honyine ahitwa Batima hasigaye ibibanza byiza kandi kuri makeya. Nkuko mubizi ko Bugesera ari akarere kagezweho mu by'imiturire n'imyubakire, cyane cyane hashingiwe ku kibuga cy'indege kiri kubakwa muri aka karere. Dore rero ibibanza bya makeya biboneka mu karere ka Bugesera mu murenge wa Rweru ahitwa Batima. Mu miturire ikibanza gifite ibyangombwa byose no kuvuga mutation ugahita ukegukana. Igifite ibyangombwa byuzuye no guhera kuri miliyoni 2 n'igice ugahita ubona ikibanza. Miliyoni 2 n'igice kuzamura ikibanza urakibona. Kandi ntago ari cya kibanza gisanzwe kuri meze zisanzwe 2015 oya, ni ikibanza kiri dubure 20 kuri 30 cyangwa se 30 kuri 40. Mbega ni cya kibanza kiba kirimo 2 cyangwa se 3 bisanzwe, ukakibona kuri miliyoni 2 n'igice kuzamura, gifite ibyangombwa byuzuye. Naho rero yaro gukata subdivision gukata nibyo ni nko gutoragura. Hano mfite ibibanza kimwe dore mfite hano kuri miliyoni 1,800 gifite meziye 20 kuri 30, 20 kuri 30 miliyoni 1,800. Kibanza cya kabiri 15 kuri 30 miliyoni 1,700. Ikibanza cya gatatu 14 kuri 23 miliyoni 1,400. Ikibanza cya kane 15 kuri 30 ibihumbi 900, ibihumbi ntango miliyoni igeramo 15 kuri 30. Hanyuma rero ikibanza cya gatanu 11 kuri 30 ibihumbi 900. Ikindi cyo ni 15 kuri 30 nacyo ni 900. Ahangaha ni mu miturire ariko no gukata, niyo mpamvu ubona ikibanza kiri munsi ya miliyoni no gukata. Twandike rero kuri nimero yacu ubona kuri screen aho ngaho, twandike kuri WhatsApp uduhamagare tugufashe tubikugezeho nawe uyihahire hakiri kare. Murakoze cyane. Nitwa Professor Muhigi. Ibiganiro nk'ibi ngibi naho ubutaha nakagaruka. Murakoze cyane. Imana ibahe umugisha.